Manang Biyana! Karina anak ko, liklikan man ti mga niti ado. Kitaam talangam, kas kalatay dramon ni. Tadi mo makita tatengad mo na ko. Anyo ka di nga pa kasikuran data. Jak to pa masikuran iti bukod ko nga bagi. Wen ngam kasano akayatan da kati baruno kas tati ititsulaem. Han nga bali nanang, tanasingpat ka nagagatak. Day tanto ti kayatan da kanya. Wen ngam may mayat manen ano napintas ti ugalim. Napintas bet ilangam. Di na latultuladen. Mayat lata ti pamagig nga uray baketakon. Takasano, kanayon ti ehersisyo. O kasi ita, mapanak manen makisumbay jay plaza. Bakbakatan kayo lang araw dun. Adda pa lang ganas yung nga agpas-pasikse. Sumurot kakit di kanyak ta intag sumba. Mayat no kanayon ti exercise anak ko. Masadutak, ora awawan. Naimbagagsapam Karina, lumabasak pa eh. Ay, mabit lang Arman. Adda itad ko kanyam, dumagas ka pay. Ha? Anya titid mo? Basta oray nak itoy. Inakalaan dya itad ko kanyam, Arman. Datoy, alaam datoy. Nay, anya day ta Karina? Si Danyo kini Nana Marta. Ha? Adobo matakar na eh. Una, ado nga maintain lotok tadpay. Kat, hangkuman nga mo nga hanggam kayat ni Nanang. Agday-dayet ka no gayam. Hanmatan nga mga anti-karne. Jakmat nga rod kaya nga si daan amin. Kasta aya? Ay kat agyamanak ang aro dito yung padigawam Karina. Awan anyaman na Arman. Sige nga rod Karina, mapanak pa eh. Day, nangalaam di ta anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Asino a Karina? Dua nga may dagnagan iti Karina dito'y lugar tayo ka. Ni Karina na lukmag. Wano ni Karina na kutong ijedaya. Ni Karina analukmag, nanang. Andan saman intad na iti asibuyasan. Wana nang, sibuyas kan bawang. Naparabor mo day ja Karina niya. Tila may itad na. Anya nga iti linuto masida apaw. Nalamin ta lolo. Iso nga pinapaitan man ti sidaan tayo. Ag-igop kayo iti sabaw. Ay na, nagimasin kay apok. Malamangan tayo nga roday. Ay, saan mabalin kanyak ti kastama sida anak ko. Ta sobra ti fats na. Ang mga numadadaal ti shit ti pamagig. Anya? Ay, sapay medyo adotelino to. Amumat more on vegetable sakit anak ko. Kan fish. Ngam no kakasta ay saanon. Mangdadaal iti diet dayta. Naimbag nga oras mo, Arman. Nay, Karina, sika magayam. Umaya ko man ito dato'y sidaan nga nabateme. Sayang mat ngamin, tako nakit dininonang ko nga. Ipakan ko kano iti aso, kat sayang Anya nga deta? Pinapaitan nga baka. Ay na, nagimasin nga eh. Wana, sidaan nyo kanina nang mo niya. Dato'y. Alakit, agyaman ak unay manin Karina. Naurnungan ti malukong mo dito, iti kapabadigom, katjak pala na isubsublay. Han nga bali, isublim tulatan ano adawayam. Ay, dato'y pagayam ti sabangan na loom. Nagapo dato'y ije mula ni lolong ko. Ay, agyamanak manan Mabitlaan nga rod, ti ibalas ko na ito eh. Ken alamot na nagitidagduma ang malukong yo. Ay, hanan, si kanto lang ng timang iyo may ije balay, Arman. Tabakahang ko kaya nga maawit namin. Ha? Sige. Yig kunto nga rod, ijibala yon, Karina. Nay, nagapon day tama si Dangay anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Ni Karina nalukmag, wano ni Karina nakutang. Jay nalukmag isumat la tinaparabor ngagnagan iti Karina. Kaano pa aya nagpadigo ni Karina akot tong.
Supladan tupay day jay. Ay, sa bagay, ang makadlawak man, kanayon matan ti padiguna, apay di ka makadlaw. Makadlaw itay. Itar aramitin na Amangan mo't no. No, agkursunada kan ni Karina. Ha? Ay kat no, agkursonada kanyak akat kayat kumot nanang. Tauray na lukmag. Nasingpit mag, kan naparabor. Ha? Aywan mat kay di anak ko. An-anwam ti kinapintas no nagalas mat ti ugali na. Putnuray tananang. Kasla nga rod matintinagan tirik nakin ko na. Gapoy ti kapapadiguna. Kasla madib-develop tirik nakin ko nanang. Ay kawan dakas na, anak ko. Balasang mo ni Karina, kan baro ka mo't. Awan dakas na. Umay ko man isubli na ito malukong nyo, Karina. Ay, akat, uway ka asam rakapay, Arman. Agyamanak. Idi sumlang italamis ita dagita nga malukong. Karina, adda man damagag? Anya datangay? Adda ka di nobyo mon? Awan pay. Nga mapay nga damdamagam data. Kuha nga min. Kinapudno na. Agaya atakin ka. Kat no palubusan nak nga agaramkan ka, armen ka kuma. Uwan, Tatalang to pa nga ada lalaki nga nag-aram kanyak. Ha? Kat, ay, nakamay-mayat gayam itirik na. Ayatan ka, Karina. Ay, ayatan kamat, Arman. Ha? Ay, agyamanak. Agyamanak na din akong pinarigat pa. Inaklon na kadagos ay. Adamit imay itay lalaki dito balay sariya. Ha? Asino nga'y alalaki, tatang? Loob yun sama ni Karina. Nobyo? Imposible Katawan mo't nobyo di apo ko yo. Adang harod. Langig ko pa yan naginay labyuda. Yak ngamin nakita ta mabay na karumwar iti silid kao. Basta nangagaw ti saritaan da. Ha? Asino nga'y day ta lalaki? Ay, Karina! Umay ka man! Apay na nang. Asino di ibagbagan ni Lulom Anubium ka no? Adda aya? Ay, uwan, ni Arman nga kaaro ba tayo ti boyfriend ko? Ha? Inarum na ka day chay? Uwan na nang, kat inaklon kumat nga dagusan na. Ay kat nasaya at nga rodano kasta. Adda mo lang nagaram kan. Isa manipod ita, agdayat ka mo anak ko. Agpakutong kan, tani, grabe ti kinalukmag mo. Ay na, hanan nga masapul data. Andamutan boyfriend ko. Ay ayatan nak ni Arman. Kan maakseptar na ti kasto nga itsurak. Amumlaang aya. Kasanod no makakita iti sexy abalasan. Di ka mabutag nga amangan no isukat na ka. Dakal ti panagtalako ka ni Arman. Hanak nga isukat na jay. Siyak lang kano ti lab na. Sa dino ti napanan ni nanang bao apaw. Sa dino pa'y kumangay, lolo. Napanmanan nagjaging nasapsapa. Kan mapangkano pa'y agpaparlor. Lain pagtasan na mabambanog jay inam. Bakit ang alisto pala amapan ang jaging-jagay? Mabanbanog ka di dayjay nga may karkarigatan na lang. Hana ngamin kayat nga agbaliw ti kinasiksik kan kinapintas na. Iso nga asikasuan na nga permiti bagi na. Ay, atiwan nakapayain nga anak na. Wan nga rod alulong. Apay lutuladam jay inam. Ang jaging kamay tapno maksayan day talok magmaw. Tanay, grabe mo tanti kinalok magmaw. Napintas mo't lay ti salon at no kanayon ti panagersisyaw, apaw. Ay, nadagsan mat nga rod ti bagek nga ag-exercise, lulong. Hanak nga na irwam, mabanugak nga dagos.
Damat gayang bisitam, Karina. Ay, uwan nanang, ni Arman. Ay na, di mo imbaga nga daw may asa nga ilim. Nakababain paikit din to'y suot ko. Naka-short pa, nakla. Ha? Ayos lang, nana. Bagbagay yun to, pati kas suot siya. Ay, thank you, Abarok. Kas kaila balasang, nana. Talaga aminin tinariyo ti kinaseksiyo, Health conscious ngamin, Barok. Amo ni Karina dayta. Ay, uwan Arman. Naasikaso ngamin ni nanang ko iti bagina. Kan pilpilian na ti kanan na. Ado ti paret kanya na. Wen, iso anapig saak nga uray bakit akon. Kunak nga rod asumurot mat kanyak ni Karina nga agjaging kan agsumba. Nga masadot mat. Uwan, Karina. Mayat no exercise kamot sa paminsan. Napintas mo't lagi ti salon at ti kasta. Di kan samot aglingling utang. Agling atakmat ano, mga anak. Ha? Karkaruno na pudot ti sabaw ti sidaan. Ay, pero may nga agayos ti lingat ka. Kan hanan nga masapol nga agpasiksik. Hak? Ada kamatan nga boyfriend ko. Unamat nga hanak ay suksukat. Nga uray pirmi nga luklukmag ko. Diba? Uwan, Karina. Marutawan nyo, nanang. Bakit ako na? Senior citizen na kaun. Dandan ni 70 kaun. Di mo katawanan niyo ni Nana Sarya nga ina ni Karina. Wan, apayaya. Kasla saan na senior citizen na dyan. Kasla agtawon lang iti 40. Ay, wan. Talaga nga ubing tilangana ta na iwanan na iti hustaw. Kan, isuma lang amin ti kukuan na. Yagpaspasiksay. Wan nga rod. Bilibak mo't iti dadya abakit. Naalaga iti bagina. Kasladan to pa yan nagkapsat kan ni Karina nagkuyog da. Kaslapay kid din inauna ni Karina nang. Kahit kaano nga iti kasaryo kan ni Karina. Mapmapanan ti tawan. Aguray pa'y nanang. Taamangan no saan ada kami ti agkagasat ka ni Karina. Ay di mo kunaan nga alanganan ka pa'y lakan ni Karina. Parparaw pa usa, mati panagayat mo kang kuana. Ha? Kwa? Medyo nadarasudusak sa nga ron, tinakaram ken ko nga na. Kapumot lang amin iti kanayo na panagpadpadigo na ini. Isaan at nagtirik na ken ko na. Iti kasta nga ibagbagam, kasla makadlawa ka anak ka. At dan sa mo nakitam amas na pimpintaas, kan nasaysaya at ngam ni Karina. Ha? Basta, nanang. Makitam to, no, kasanaw. Day, arban baraw, si kamot gayam, sumra ka. Agyaman na ka pong. Mabit lang wanta, inakayaban niya pukaw. Ada siguro iti silid na. Wapong, ada ka din ni Nana Sarya? Ha? Ewan, ada. Madamati exercise na. Sala-sala manundit ha. 1, 2, 1, 2, Ha? 3. Ni? 1, 2. Naglaing matgayam agsala ni Nana Sarya apong. Ay kawan Naglak iti bagbagi na nga agsala. Uray di pa'y disturbon ni Nana Sarya nga agsala apong. Ta buyag man pa'y. Ay naawan di anak ko, Arman, Rimwar. Wala na. Amok na ita. Kat sa kaimay. Saan mat ani Karina ti gagarak? No di kat sika. Anya, apay, anyat ibagam kanyak, Arman. Kwa. Awan. Umayak lang makisarsarita, Nana. Ay alam, mabit lang nga rod. Tainak mangisagana iti merienda, baro. Nana Sarya, at daman damagak ka na kayo? Anya day chay, Arman. At daga din nobyo yo? Ay awan nobyo, Arman. Baketak nga minen. Awanan ti mailawan nga agarom kanya. Imposible Jackpot yun. Iti day ta kinaseksi kan kinapintas mo. Awan agaram. Jack mamati, Nana. At damat
Dagitay agpapapansin iti daldalan. Jak ikan kanuid tamangan no paglulukwan daklaeng. Iso nga ignorek latta idan baro. Apay, ayan ni Nanang, Lulong. Ada di tao na gapok. Ay ba't ni Arman ni lang malam dito balay? Ni, apay kanungay. Ay, diya ka mau no, anya tinagsaritaan da ka ni Nanang mau. Medyo nabayag mo ita nagsarsarita na. Ni, apay nga ta. Wano, kidawan nanti pamalubos ni Nanang nga ikasar na ko ni Arman. Diya ka mo awan mat nasasauti inam kanyak. Iso damagam lakin kuana no, anya talaga ti nagsaritaan da adwa. Nanang, imay kanumat gayam ni Arman ito balay. Aywan anak ko. Imay nagpasyar ngam na irana nga awan ka. Anyat nag-is-istoryahan nyo ngay. Nabayag kayo kanumat nga nag-is-istorya. Pinagmeriendak ngamin. Nakababain mo't ano jak asikaswan. Ay, thank you nga rod, Nanang. Amok ngamin nga kayat yun ni Arman nga para kanya. Ha? Ay, inak pa'y man gayam agjaging. Wi, malaman agjagin kayo pa lang. Wan, twice a day, ti pa nagjaging ko itanan ako. Naimbag nga oras mo, Marta. Dagasag ko man ni Arman. Kuna na ngamin amakikuyog kanyak nga agjaging kat. Ay wana. Ada dita salas. Itay pa lang aururayan na ka. Mabitlaan tayo bak, Maray. Ay na, makabannog mo ti agjaging Arman. Wanyarod na. Agi na tayo pa Ay, anya ngay alugar to'y nakadandanunan tan Arman. Sulsuli nagsamo dito yun. Ay, Mayat ket di taawan tao dito nana. ha? Nay, Ay, agayos ang tiling at yo. Punasak. Ay, punasak mo tilingat mo, Arman. Arman, masansan mo tan ti panagkuyog yukan ni Saryang agjageng. Wana nang, tamayat gayam tagjaging. Mawat-wat ti bagi. Kahit, apay masapul nga kuykuyog kayong agjageng. May mayat no dakadwang agjaging nanang. Nagburing ba't may sam ngagtaray-taray di takalkalsada. Nay, kita ama. Amangan no tila maturturong yun nga agjagjageng. Amangan mo no sa bali ti papapanan yun anak ko. Ha? Imbes ni Karina ti kadwam nga agjageng, samag. Di namat ngamin kayat. Masadot ka no. Isa ni Sarya langan ti kadwak. Anyan jay kunam. Sarya. Di mo nawawagan ni tinana ni Sarya. Ha? Kwa? Sana balit di namot dengdenggan. Ayos lang na. Kano ngay nga agkasarta, Arman? Ay, kwa, Karina. Sa anak pa yan nakasagana. Makaburing mat ngamin ti ayan ayat ta. Pudno nga datan ngam hantamot nga agdidit. Nawisan ka nga agdit. Kanayon ka nga bise. Man-mano pa yan nga sumarungkar ka ito balay. Pasensya kan ha. Busy ak namin ngagjagjaging. Anyat maganap mo itaya. Bamban no gamlang ti bagim. Ado a benepisyo ti maalak iti panagjagjaging ko. Napintas iti bagi ken salunat. Saan ka rubarita, Sarya? Saan tatang, tada uraya? Alang araw ta, mapanak man biay ti jay bangkag. Inlak kita nagitay mulak anatang. Sige, mapanakaon. Sige tatang, agan-anad kayo. Nanang, rumarak matan. Inakmanan ag-angkat iti lakok nga lotion. Sige Karina, agan-anad ka iti iruruar mo. Hello, Sarya. Arman, mabalin mo ti umay dito'y balay. Rimwaran nagiti kabalay ko. Ha? O sige, umayak ditan, Sarya. Urayan na ka. Sige, basta darasam mo.
Tama nga no, agsubli agagos na giti balay ko. Wano, umay kalangan diti balay. Ha? Pagdamat ni naanan mo. Ibaon ko pala ama pan iji ili Ta medyo adayo basit iji ili. Sige nga Rod, sikat yung makaam mo, Arman. O sige nga Rod, bye. Kasla makonsensya akmat iti aramiden ta, Arman. Saan nga mo ti anak ko ti may papankadat? Di ka madanagan ka di. Ti importante, agin inayat ta. Sinaam nga minon ani Karina, tapnon awayatan. Talaga akas ta ti planok. Nabayagan ang kayat ko asinahan. Nga mangal ala aklang iti timing. Di mon ibaybayag. Sinaamon iti kabiitan a panawon, Arman. Wan sarya. Si kagayam ti ayayatek. Sika ti kayat kong asawain. Arman! Aduyan te... Ha? Apay nga ginindarakop kayo! Ay, Arman! Sarya! Apayan! Kwa. Kaayan-ayat ko ni Sarya, nanang. Aniya! Traidor kayo nga agpadpada! Manangal lulaw ka matgayam, Arman! Ha? Karina? Kada kayo matnanang! Bakatan kayo nga madapalaga na yung agaw iti boyfriend? Kat mismo pa yung anak yung agawan nyo? Ay, pakawanan da kami kuma, anak ko. Ay, Arman, agawid kan. Kat pangasim, tadikan umay dito'y balay. Ha? Sika nga ron ti umay iji balay, kasta ka di? Saanon, tagsinatan. Ha? Makonsensya ak. Maasyanak iti anak ko. Kan mababay inak. Gapo iti inaramid ko. Ay, sorry, Arman. Ngamjak kayat nga agginura kami iti anak ko. Gapulaang iti maymay sa alalaki. Mangibabain ka, Arman. Kung naktubay ka, husto dya atap ko iday. Sininaanda kong dasarya kan Karina, nanang. Rumbang lang. Nuapay mga minapinaggidan mo ida. Anyang ingarod kat naawis akmat iti kinasiksi ni Nana Sarya. Mapangkalangan ni Jay lugar dangkal mo. Tagtrabaho kay Jay. Isarak nakakano iti trabaho. Ha? Umanaw ka pa lang dito lugar tayaw. Takababain ti naramid mo. Karina, anak ko. Napakawanak ka din. Awanin ni Arman dito'y lugar tayo. Pagbababawiyak ti inaramid ko. Ti panang traidor ko kan kang anak ko. Anya nga'y katao aklaang mat ngagbasol. Napakawan kayo, nanang. Sa bagay, siksi kayo ngamin. Iso nga nasulisog ni Arman kada kayo. Ay, anyamat ngamin ti itsurak ngay kumpara kada kayo. Sorry, anak ko. Uwan, lipatan yung dayjay. Di bale taman ni pudtad ta. Rugyak matan ta ag-exercise. Makikuyugak ton kanya yung agjaging kan agsumba. Tamarik nakmat lang iti bagyak nga nadagsan ako na yan. Kasla marigrigatan na nga ang-angas no, maminsan. Iso nga rugyak man matag exercise kan ag-diet. Sige, agkuyog tanto ama pa nag-exercise, anak ko. Oy, Rosing, buludak man jay blender yo. Ah? Ay, usarak kumapay no madamdama, mariibiyang. Ngam na isublim adagos, sige, ipabulod ko. Apay, imot-mot ti blender nga ginatang dede Rosendo nga asawak. Kat no ginatang na dede nga blender para kanyam. Han ka nga makalibak kanya, Roseng. Tan nakalista amin nga ginatgatang na nga gamit mo, ide kabit na kapelang dyan natayan nga asawak. Ha? Ipabulod mo, ano haan? Ay, sige, bulodam nga rodan, mariibiyang. Lay, anya manon day tan sangput mo ibiyang. Nagbulodam man ditan. Hangko nga binulod dato'y tatang. Adakar bengak nga makiusarid to'y taginatang dadi Rosendo dato'y nga blender. Ha? Garanggan diyang dadi nga Roseng. Ag-aagaw iti asawa. Traidor nga kumare. Ibiyang, natayo day di Rosendo nga asawa.
Anya pala ti pagsilusam kat nabalo ka nga ruday. Bastahan ko nga malipatan tayo naramid da dyan nga Roseng. Agasam data, iso tinapnapanan editi sweldo da di Rosendo. Ado ti ginatgatang ni Rosendo nga gamit na. Iso nga makiusarakmat, tasawak tiging matang kadagi jay. Anya, lipate mo na ita anak ko. Di ka gimulay tigura ta mali ti kasta. Si kamot laeng ti marigatan. Ay, basta, nasakit lang ta tinakam ko. Traidor da dyan nga kumare, awan babaen na. Ibulgar kon to pa ija asawa na ti sigud nga aramid na. Ay, di mo aramidan ti kasta anak ko. Riribok laeng ti parnuayan na ita. Sapay kakaskasarda laeng iti asawa na. Ay, haan nga kamkamali da dyan nga Roseng. Ano siyak ti masuron talaga nga ibagak ija asawa na ti palimad na. Saan ba na tila aramidam? Di mo riribukin tinapintas alin nangenda iti asawa na. Agparbeng ka kumaibiyang. Ni kumarim sama di limabas, Roseng. Wen, ni Mari Ibiyang. Apay nagsakit ti panangkita na dito balay itay limabas. Nagtadam di ko silap na. Ay, kwa, style na laang dayjay, Fred. Kas di talaga ti panagmatmata na dayjay ako, Mare. Kaslaad da ngamin kagura na. Awan, kas di na laang dayjay. Ngam nasingpot dayjay ako, Mare. Kas makita mat, kanayon nga umay dito'y balay. Wan nga raw. Tila mabulbulod na no umay dito eh. Kas di kami nga agkumare, lakay. Agbinbinulod kami iti gamit. Data, Nay, anya na ita ikarkarton mau ibiyang. dato'y man blender. Nakitak namin ti presyo na ijemol. Nagnginamat gayam dato'y. Apay nga ikarkarton mau. Isubli maun. Masapol pa lang ikarton mo nga isubli ay Anya nga isubli nga ibagbagayo mat. Idulin ko tanangin na dato'y. Ha? Anyo nga ibagbaga nga indulin ko Ibagak tulatan ka ni Rose nga nadadal. Kat imbel lang kon ko na. Anya? Ay sana nasaya at di kas nga aramide manakaw. No binulod mo, isublame. Di mo tagikwaan. Kat kwarta mat dadi Rosendo tinaigat ang idtoy. Asawak tinanggat ang idtoy. Wen angam inted na dayta ka ni Roseng. Bay-bayam ka din. Di mon almanay na nakaw. Han! Siyak nga rod ti original nga asawa. Siyak ti rumbang nga mang tagyakwa idtoy tatang. Ibiyang. Inutakit di nga bunagan amin dagijagin at gatang ni Rosendo idi Nakalista dagijagin at gatang nakat. Ta pinalutpot ko amin dagita kanya na idi. Anya? Iso nakit din ti mairanon. Sapay nagngingi na gayam dagijagin at gatang na idi. Bawiak amin dagijagin intag ti asawak. Tanuhan, ibaskal ko kinilakay na tibulok na. Buludak man pa di rice cooker yo, Roseng. Ha? Usaron mi mat di rice cooker mi, Mari Ibiyang. Rice cooker tayo amin da jay, tada di Rosendo tinanggatang. Apay te kunam hangkong amo. Amo, jay 10 cups nga rice cooker da jay. Ha? Sige, ipabulod mo, tay subliak to no makaluto Isublim nga rod adagos taagluto aktumat anya. Uwan, sige, ang kalanan. Wan gayam. Jay blender nga binulod ko, hanmatan nga aganandar. Impa-repair ko pa yang kuna madjag repair nga han kanon nga ma-repair. Pinarigat mo sa mat ngamin. Saan mat unay usar dayjay? Ay, sayang nga rod nadadaol. Sapay nangina dayjay. Ay, awan na, imbal lang ko, tahan matan nga ma-repair. Sige, ang kaalanan di rice cooker tane, buludak matbiit. Mabiit lang nga rod, taikatak ti kargana. Maala, sumrag ka pa'y Ay, ihanan, urayan ka nito ay antiradaw. Apay ngamin, arwamom dayjay a babae, anak ka. Di mo ngamin itad amin abuludin na Paayom mo't sagpaminsan
Narigat mat nga rod apa ayon day di tao nanang tamang riribok mat. Pinangtaan nak mamin. Ano jak itad ti kayat na. Ibaga na kanukin ni Fred nga asawak ti may papan iti napalabas mi iti day di Rosendo nga asawa na. Apay no ibagam ngamin kin ni Fred ti may papan iti day ta. Ipudnum ti amin kunkwana. Tapno awan ti pagbutbut ngam. Mabutengak nanang. Kun mabainak iti asawak. Amangan ngamin no bumaba ti panagkita na kanyak. Kat amangan no maupay kanyak. Kat sinaan nak nanang. Ay na anak ko, no talaga mo't lang ay ayaten na ka ti asawam. Oray anya pa'y tinapalabas mo, ayaten na kan tulad ta. Saan nga umdas dagita apakaupayan na kan ka? Basta mabutengak nanang, iso asaanan. Ngampas pasurot ka kadilatan iti dayjay nga ibiyang. Awan agruam dayjay babae, anak ko. Nangalaam manan iti day ta rice cooker ibiyang. Binulod ko ka ni Roseng agasamat data nga ginatgatang da idi. Kitaan nyo ni quality dato nga rice cooker. Dato yung matji brand nga nangina. Damat rice cooker ta. Apaya bimulod ka pala. Pakinabangan tayo matin na ipundar day di Rosendo Apay day jay langkit din nga Roseng te makinabang. Ay, aday ta kamanin ako nak. Sarda nga man ti kasta nga aramid mau. Di kalaag bain. Kasla kalaag bibisino ni ti kasta nga aramida. Basta baybay anda kadi. Ado pa iti buludak kanya na. Bulodam, wano dawatam. Bulod dawat mo nga mencar aramida manakaw. Dakdakal nga rod ti karba nga kadagito nga kagawaan. Tasyak ti legal nga asawa da di Rosendo. Naglalay nga da dya nga Rosengay. No tagikwaan na dagitoy. Awan karbangan na nga mang tawid iti naipundar da di Rosendo nga asawak. Siyak lang tada karbangan na kadagijay tatang. Awanen, saan manen ang naisubli tay rice cooker tayo nanak ko. Awan paglutuan tayo itiin na po'y. Agluto tayo pa'y laang ijay burner, nanang. Gumatangak to laangan iti sa bali. Apay ngamin adi mo sublyon. Kukwam mo day jay anak ko. Saanin, nanang? Taamangan no pamkwatan tumanem ti panagpungtot ni ibiyang no aramidak ti kasta. Agruam mo day jay babae. Kaslasig siguro ang mga ala kadagiti kagawaan tayo dito'y balay. Ipabarangay tayon san. Ay, saan ananang? Saan tayon apadakkelan da ito abanag? Ay, nasingpet ka unay nga minanak ko. Iso nga isi-isyan nakalaang da dya babae. Ay, so nga ataksan ti awanan bain. Dila agbain iti kasjay ngar aramidan na. Baybay anyo, nanang. San abale? Taitad ko la amin kankwanan dagiti in-intad idi ni Rosendo tapno sardangan na kong. Anya? Ay, alagarod May mayat siguro nga agpaiso no kasta ti aramidam tapno sardangan na kan dayjay babae. Adani bakat mo, Fred? Adamat mare. Ngam aday jiban nyo, agdigdigos pa Sumbra ka Urayam amalpas ni Roseng. Agyaman na ka nga rod niya. Ay, umaya ko kumaalaan dyan washing machine nga binulod na idi. Ha? Binulod? Kukwam da dya washing machine, mare? Uwan, kukwa may iti da di asawak. Nabayagan ada dyan nga adakan niya na. Iso nga umay ko man sublian tani o sarak man mat. Kasta aya. O sige, urayam nga rod biitan dya asawak, mare. Agyaman ka atadyak imbaga tagpaiso iti asawam, Roseng. Imbagak nga binulod mo lang ti washing machine. Hangko imbagbaga nga ginatangda di asawak na dya nga inregalo kanyam. Ha? Sige. Alang umon ti washing machine, Mari Ibiyang. Talaga nga ala ka. Hanan nga bulod. Subli akon nga talaga. Sige, itad kun. Kan uray dagiti daddo maaginatang day di Rosendo. Alang umon. Katuna!
Naimbag man ta nakarik na ka. Kasta ko mga talaga ti kayat ko nga ibagangam medyo mabainak ngay. Uray kas ano kat adamat latabain ko Ngam, anya nga dagitiitad mo. Sigurado ang mga kompleto ta nakalista dagitin intad dila kay ko kanyam. Ala amon ti washing machine, air fryer, napuskol a kurtina, dua a kutsyon, may isa a cabinet, kantay TV. Ada pa'y sa lasit. Apay ti kunamhang ko nga amo. Kwa, siyak tinang ituloy anang bayad iti dayjay, mare. Tahulugan ngamin. Binayadan la day di Rosendo ti down na. Ngam siyak tinang ituloy anang bayad. Numanotin daw na isutitad mo kanyak. Ha? Apay agreklamo ka? Ha? Ay, sige. Itad ko, mare. Kanjay duwa nga dadakkel nga timbakan plangga na ayan dangay. Adda ije paglalabaan. Sige, ala umpay dagi jayan. Tapno malpasan ti saritaan mare ibiyang. Di kalaagbain iti kasta nga araramidam. Di mo palang aron inakukos amin na kagawaan ni Roseng iti balayda. Binaklay mo kuman apat iti balaydaan. Kita ak nga rodjay bubi dadakat. Kasla na baliwan. Wartan sapay ni Rosendo ti inusar dayjay. Ay, naawan di talista di mo almanain. Pati na ita bububi na pagintirisam. Masursurunak nga ron iti dayjay nga babae. Jak malip-lipatan ti panang gulib ta asawa kanyak. Gapukan niya na. Lipat mo na ita kunak lang arunay. Natayain ti asawam. Nakiasawa mo tan ni Roseng. Ang musika, di ka pala makamove on. Sana bali ata na alam mo't amin ay nakagawaan ni Roseng ang ginatang day di asawa. Makalikpat ka mo't sigurawon. Hangko nga amo. Kumporme tatang. Ni, mayat mo ti iinuman nyo ito store. Huwag may kachan. Agsa tayo, Mare. At na, nabayagan nga hanak nga nag-shot at ay anyat pulutan nyo itangay. Agduduma, Mare. Agorder ka itinumam no kayat mo, ta bayadan men. Agpaiso, sige man nga ron. Diyan unay nga napait kayat ko nga inuman. Sige, Mare. Mangalakan iti inumam. Tumunagpay, mga paray, tanay. Maulawak mo tayo. Nasubrak santin naginom. Agaway da kamatanta, nabarta ka kamatanan. Ha? Agawid kamatan, Maribiyang? Kakatuwa na pareta, nabarta ka kamatan. Agkuyogtan nga agawid niya, tayo tulod nakman pa balay me sa kanto agawid. Ha? Ay, ikaw mo na. Ay, talaga yan. Wala, mapantangarudan, Maray. Agyamanak iti, panang itulod mo kanyak, pare Fred. Ngam, sumrak ka pa Ha? Ay, saran, Maray. Agawid na kang tanay. Rabi una yan. Oh my kakindi. Di nakikuyod na, Maray. Agawid na kang. Ado ti managdakdakas itan nga panawan. Baka makasalaw ka iti hold upper. Wano kidnapper. Iso nga maturog kan ito'y balay niya. Agawit kanto no para bangon. Ha? Ay, sige. Dito yung arudan salas siya maturog. Ay, ihaan. Ado tila mo ito'y. Ije kwartok ti pagturugam. Ha? Kalablaba dagi ulas kanpungan ko. Kanja ap te kamak. Nabanglo dagi jay. Oh my God. Hangka nga agsasao at baka mangagna ka ni tatangko. Agsininyas talaan niya. Itan, maturugtan. Kasta, ag-ida ka, Fred. Dumundan ka ito'y, Nag-adayaw ka matkanya. Huy! Hangka pa yung amat maturog, Fred. Ag-istorya tabasit. Fred! Huy! Agmulagat ka ata kita anak mat. Fred!
Fred! Ibiyang, apay adi mo inseratiri daw di rabi ay. Ha? Asino takadwam di takamam? Ang kayo nga natagariman, tatang. Ay, mariing dito kadua. Asino na ita nakatalikod na kadwam? Asino na ita lalaki? Dobiyam? Nakunakin ka amang hiyawid ka iti lalaki dito'y balay. Kat dito'y paisilid mo ti pagturugan na. Tangiwati ko nakat. Ngalaw kayo mat nga. Yang kayo man ijay. Mabiit man lang. Ha? Di mo't Fred na ikaw yung asawa ni Roseng. Uwan. Anyati kaya't asawan na ikaw yung ibiyang. Nabartak kami di rabi kat simurot mat kanyak nga nagawid. Crush na kano ngamin. Anya? Ay, sana mabalin na ito nga aramidam. Pagawidam ni Fred. Mayat pala ang matiturog na. Ang kaya ko'y di ijay. Handak man nga pakibiyangan iti kayat kong aramidan. Si asawa na ito tao. Mismo pa'y ako marim ti akin asawa. Inagaw namat iti kanyak dadi Rosindo ah. Ha? Ay, anday ta kamanay. Tinaksukiran ibiyang. Sana sakti pagpungtutan. Basta awan bibiyang nyo kanyak. Rumar kayo kay dito yan. Terasan niyo. Roseng balasang ka, pangasim. Sumurot ka kanyak ta in kayawid di asawam. Ha? Apay tatadado, ayan ni Fred. Anday di balay may balasang ka. Tulungan ako matapnusan na mailawan di asawam ijay anak ka. Ha? Anyat kaya't yung asawan, tata? Traidor kang asawa. Nako, awan na mo kitibagbagayo. Awan relasyon mi ka ni ibiyang. Ay, adda mata. Hanmon nga ilibak, Fred. Tanangam ti panagsasaom mi ibiyang. Tamabalin ka nga idarom iti kastangar aramidam. Ha? Rosing bakit? No naturugak man iti balay da ibiyang. Day takit gapot ta pinilit nak, tanabartekak. Ngamkit di. Awan na pasama kiti nagbaatan mi. Tanakaro ti bardak ko. Ure nalukay nga arakop, awan na pasamak. Agsasao ka di iti agpaiso, Fred. Wen Rosing, patsin ko ma. Ibiyang, ibagam ti agpaiso iti asawak. Pangasim, hindi mo dadaulan tinapinta sa linangan mi iti asawak. Ala, uwanan. Awan na pasamak iti nagbaatan ta. Awan relasyon ta. Isungar aramidak ti kastoy. Takayat ko lang ay parik na iti asawam ti kasi ti parik na nakanya kay di. Idi si bibiyag pa lang ti asawak. Ha? O anya Rosen, ready kan? Nga maamuan ti asawam ti nalidam nga palimad mo. Imposible nga han nakapalang nga sinaan no maamuan na nga kabit na ka ti asawak idi si bibiyag pa lang. Awan rumbang apagbut nga. Taimbag akon kin ni Fred ti amin. Ha? Wan mare, amo kon ti may papaniti dayta. Kat napakawan kon ti asawak. Kat uray anya pa tinapalabas ni Roseng. Ay ayateklat ta. Awan tinagbaliw kanya. Pumanaw kayo nga rodan. Adula amin nga ibagbagayo. At si Karoseng, hangkang agdanag. Tawan na pa sa makitinagbatan may da asawam. Pagan ano kumamatdata nga asawam ngay? Awan it surana. Si kansa lang tinailawan kanya na. Ha? Pasensya ka no imbagak ka ni Roseng. Ti kaadda ti asawa na di ti balay. Jak nga binkayat ang mailawan ka anak ka. Jak kayat nga napakasarsaritaan. Jak kayat ang makabasol ka. Nagbasol lang nga ruden na di asawam. Saita, agbasol ka man. Saan kumamatan anak ka? Uwan tatang. Naamiris kon dagita idirabi Uwan, bidot da dya nga inaramid ko. Bunga lang da dya ti sakit tinakam ko nga han nga maikikat ito'y barukong ko.
Siyak matlang ti marigatan no hang ko nga punasan data nga tinartarakan ko nga gura. Inay ay wanak nga minday jay nga gura. Iso nga di makal kathan nga naikikat. Nagramramot pay. Ngam siyak matlang mati marigrigatan tahanak nga makaturturog nga nasayaat. Iso nga usto jay kanayon nga ibagbagayo. Iwaksi kunti sakit tinakam ko tatang. Kat masapul nga mamakawanak. Iso nga kasaok to ni Roseng ta agpasensya kanya na. Ibagak nga peace kami ta pakawanak kun. Ay, agyaman na. Ay napakaragsakak na itang imbaga manakaw. Kasta tirumbang. Suruwam ti mamakawan iti tao ang nakabasol ka. Tani apo Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din aparswa na laang tisaan. Iswasigay, inkantong arod kasarita jay kumarem anak kao. Ay naman ng Fatima, long time no see. Ita ka lang amin nga agawid man dito Pilipinas. Wan nga rod aning nag-awid akong tang makabanog matag ubra ija abroad. Awan pa usto nga ina na ijay. Di pa nag-inanam lang ija kat oras ti pa naturog. Nagrigat. Ay na talaga ang narigat ti agbalin nga OFW manang. Tanapadasak mat idin tinag-abroad. Ngimjak na anusan. Iso adya akong nagrenren iti kontratak idi. Ay wan adagayang problema kading. Anya day tamanang? Ay kinagpaiso na. Nag-apa kami kanila kay ko idi napalabas. Gista nga rod sinina akon ngam nagpromise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko Inikak pa iti may nga siyansa na. Apay ayamanang. Ay, tiamok, ada balay may nga sangputak manipod abroad. Taka na yun tipawit ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na. Awan mat gayang balay nga masangputak. Anya? Nangus-usaran na ngay iti kwarta manang. Imbis bisyo na. Masursurunak nga rod nga perme. Imbagatahan ko nga impawit amin nga kwartak. Urekas ano katadalat tamat na iduldulin ko. Kat nasayaan tada na ilasin mo akwarta manang. Awan nga rod Katay na problema no yan na tipagbalayan me. Tipag-iyanan me. Ha? Iso nga makipakpak kasi akman kanya maning. Ay, ito ko mapaytawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ati pag-iyanan me pailangan niya. Ha? Ito naman awan problema iti dayta. Ngam san tayo tani saan mo't adakkel to'y balay. Wenhan nga problema data ading aning. No kayat mo papintasan tayo. Siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwartak nga nabuat-buat Adakan ka amanang. Tano siyak awan maikarit ko apagpatarimaan iti balay. Tani amumati ka sa saad ko. Sisyak amang isaksakad ka dagiti dua nga anak ko. Taamumat nga intarayan nak dagiti nakirelasyonak. Maawatak data. Isungarod nga tulungan ka. Tamas asya na kanyam. Asino ko mga itag tinulong nohaan nga data nga agkabsat. Ne, chocolate man takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rod, Robert. Maan ka mata. Nagsamit. Awan hilig ko iti kasta. Itan sapay dagita yung sangput mo manipod abroad. Uwin nga rod, may ibusan. Di ka pala impadawat ka dagiti kakanakam dagita. Ay, sayang mata. Patamumat nga paborito te kastoy. No ngamin mabisbisi na kay di abroad no. Kas dyan nga ang gubobrakat dahito ti pamadput ko. Kaslak nga mabangbang aran no mga nakiti kastoy. Kay, kasano? Agnedtan dito'y balay ti kabsat mo, Fatima? Katuwanan awan mat sa bali nga papananta. Sika ngamin, nuhan mo ko mga min nga winalwaldas ya kwarta nga impawpawit ko. Di ada ko mabalay tatadta.
Di mo't napakawan na kung bakit. Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbaliw akong. Agsingsing pita kung akanayon. Unay kato'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kon. Ay, anak nga kay kilitin. Ay, tarong. Ayun na. Si Mangpud ka maggaya man Fatima balasan ka. Kaano pa ya si Mangpud ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Ngam, awan pa sa lubong ko kanya yo, Pasensya kayon tahang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang. Uray toothpaste la kumaano sabon kat awan nga talaga. Ay na, sa anak mo't nagsalsaludsaw diti pasalubong. Tinapatag, nagkikita tayo manan. Ken, nakaradkad ka anak kaawid. Wan matkit dia. Ngam jay daddo mangamin kat agdamag day ti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong. Kat idi nag-applyak nga nag-abroad kat awam matim papabalunda kanyak nga uray face ka o no tuyo la kuma. Kas lakit di nga dem padulin da kanyak nga igatang ko iti pasarabo. Ang dala siguro mo't abalasang ka. Ay han nga ngaw lang dedya tata. Talagang agbirok da iti pasarabo. Awan kit di ti babaen da. Napos kultero propada. Mala, bye-bye am idan Fatima. Aywan, di mo't naggapu kay balay da aning akabsat mo. Ay awan, apay aya? Adda ni aning ijay, pasyar ko ma. Ha? Uy, kurso na dam jakabsat ko tata. Uy, hindi naksamot kayat. Maikatlon da ito agundaway. Panang sarong karguin ko, ana. Medyo madanaganak. Ang mga nubasti din na kon. Sabagay. Nalawati dagam niya. Saan mo't unay? Sakto laeng. Kandak kalye balay mo niya. Sakto laeng. Ay, no siyak ni aning, kayat ka. Ha? Nga madamat gamin ang asawak. Sige, aramam jak habsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na, tanasingpat ka nga lakay. Kanalawati dagam. Pakakitaan pa ni aning itikasla kanyam nga ay. Swerte na kit diata kurso na dam. Agpasalamat kit diata, kinayat mo nga uray duwa ti anak na iti kinabalasang. Ay, boy. San alapod na ita, Fatima? Ibilang ko, kas pudno nga anak dagitan anak na. Ay, mayat nga rod ano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad nakman nga ron, Fatima. Un, tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato balay tayo niya, aning. Tapno lumawa. Ada nga min sumangpat nga package ko kat. Ay, awan pang kabilak. Medyo ado dagi dyan nga package. Kat sikalat na amanang. Sikati ag desisyon. Tas sikati akin kwarta iti maaramat. Wan ag business akman itoy. Aglako ak iti syokulit. Kat awan mati pang kabilak iti ilako. Nukas na. Ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate manang. Wan imported ti ilakok. Padasak man taglako barang mayat. Ay, wan gayam. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Awan iti panunot ko day tamanang. Uray taadando ang anak ko. Tano makirelasyonak manan. Ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon manang. Diyak kayaten ti masakit nan. Hanmat nga amin nakatmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing ti pilpiliam. Diyay nataanganan ti kitaam. Diyag tawon iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak ka nga isukat. Ha? Damag kong agararam ka nun itatama do kanyam. Wan nga ron. Laklakayan mo't day dyan nga agaram-aram. Ay, han mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni tatama do kat nalawa jay dagana. Kandakal jay balay na. Ha? Padasam ka diti makirelasyon iti lakay. Tapag kumpiram ida, kadang iti babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus, kunamsa,
mayat ti makirelasyon iti lakay. Nadungo ti lalakay. Ha? Anyalat sa dagiti taon nga inulakay ti pakirelasyonak manang. Apay ngamin nga dagiti tataw ti panunutam aya. Baybay amano niya ti bagada kanyam. Hanmat nga iso ti mangpakan kanyam. Kada kayong agiin na. Manang. Hanmon nga paluspusan ni Tata Amado. Sayang dayjay. Nawang pe asawa kakat agparmakan yan ha. May mayatila kay nga karelasyon aning. Ura agpinusta ta. Agbalin kanto nga naragsak tanadungo tila kay nga karelasyon. Kankang ronaan ti amin nalawa di dagana. Apa ya kaslay dil mo dya kabsat mo dya lakay nga gararang din ko ana bakay? Babaan ka di lang, Robert. Napintas mo't dato nga wagas ko. Tapno mapan kanya ta dato nga balay. Anya? Ay sos, chocolate man ay takan kanang bakit? Tamabisi nakmanin. At siyempre, no, asawaan ni Tata Amado ni Aning, alaan nan isudang agiin ay balay na. Kat data ti agbati ito'y. Di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Ne. Nagpaiso niya. Bili baka talaga kin ka bakit? Talaga anawido ka. Kat siyempre Tsak pa'y mati ko na. Kan may sa family house may matgatoy. O na, ni aning tinangi patawidan day ti daytoy. Ta isu ti buridag. Saan nga mabalin data? Han nga rason data burburidak idta. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan idtoy. Ambaw, nga awan pan nakaikarikken ka. Talaklakayak nga dayong sika aning. Ipalapal ko latta, to'y ayat ko. Bareng si pawam latta. Tata Amado, awanin planok ang makiasawa. Natroma ak ngaminan kadagiti lalaki. Sa bali akadakwada aning. Ikaray, di kan tupaldaangan. Kat ibilang ko, kaspudno nga anak ko dagitan anak mo. Siyak, ti tumakder nga amada. Tata Amado. Ay ayatan ka aning. Tapanunutak pa'y anaimbag day tata. Sige. Makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag. Addaram namak aning. Han ka man mat nga kundi pa kipot si kaaning. Apay nasinaw kaya nga balasang ta kundi pangina kapay lang. Ha? Laglagi pa nga daduwa nga anak mo. Man o tilalaki nga mga klon iti handa nga putot. Isong aklo nam kit din ni Tata Amado. Panunutam ti masakbayan dagi anak mo. Apay maipay mo nga tati ka sa pulanda. Nawan katulong ang mamang padakal kanya da. Diyak ay ayatan ni Tata Amado manang. Masursurum to nga ayatan ay na. Han mo gamin nga kitkitaan jero pa na Jay daga na da kitam. Kan jay dakal nga balay na. Manang. Sige kid din. Aklo namon. Tani. Han mo nga namnaman dato'y balay ta adun ti gastos ko itoy. Ha? Apay nga agmulagat ka. Mas daw ka. Family house tayo mat dato'y di ba? Ngamsyak tinang ipatawidan day dinanang kantatang manang. Ay, unfair dagi jay nga dadakal ta. Tasi ka lang tinang tadanday ti datoy. Iso nga kamali da jay nga naramid da. Nabingay iti husto ti tawid ta manang. Basta family house datoy. Katangay siya tinagastos para iti pan naka-repair na bagyakon. Anya? Adun ti gastos ko itoy. Pina-extension pa yan. Isang da sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan ngay, no papanawan da kamin manang. Iso nga rod nga kunak nga aklo na mo ni Tata Amado. Tado ti sanikwana. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawam. Ala, di ka nagsangit aning. Di ka matanagan. Tadoawan pa panan nyo nga agiina.
welcome kayo ijay balay ko. Ijay kayong nagnaid. Saan, tata? Nakababayin mata. Saan tayo mat nga agayan ayan? Yung mapay ngagnaod kami dyan. Kat aklunan na kami nan. Tapno adan rasa unti pa nagnaid yung ijay balay ko. Alanan aklunan na ko. Di kay to pulos baybayan. Promise! At damat nakakita ka daaning kan lakay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Oh, aya, kat anyat madamag ngay. Naka-holding hands damat ka no? Anya! Wow! Mayat nga ro na kasta. Nakapanunot matlaang siguro Taimbaga kon kanya nangawan karbangan da ito balay. Tadon tigastos ko ito'y. Kahit imanugot. Hana ang amawan maramidan na. Di bale, tadato lang matbalay kan tinagsaadan na timapan kanyak. Bagay na tidaduma. Kat nung ay asawaan dan dyan kabsat mo. Kat mayat laon haya. Ay, bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kay Amado isuda nga agi na ije balay na. Ne, anyat kagaram apeng ay may kaaning. Damag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay Amado. Dakkel di balay yun Hanmon nga almanan dato'y balay aneng. Pangasem. Saan aday tati gagalak manang? Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Agpaiso? Nakasta, talaga nga asawan na kan. Wan manang, pudno ti ko nam idi, ama sursuro ti agaya. Bayat nga min ti panagden nami kini Amado. Ininot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanya, kun kadagiti duwang anak ko. Kunak ngamin kanyam. Nasingpat da dya nga lakay. Anya nga idibak na ang katabtan. Congrats, aning! Bumaon ka ditan na Fatima. Aldawin. Kastalat ka din daramid mo. Agil ilad kalatan ngagmalmalam. Amumat nga madmaditirek nak. Kanayo nak nga maululaw. Han ko mauawatan ti bagik. Kanagado pa yan ti sugat ko ito'y bagik nga han nga maagagasan. Unaron. Ay, atan sa amutan sakit mo. Aggadil kamutan. Agkakapsotak nga kan kanayon. Kunak ngaming agpa-doktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpadoktor. Siga ano kaya't munti matay, makamu ka. Rumwara nga rin, tada papanak. Papanamanan aya. Kuyugan nak nga ron nga agpadoktor at ahang ko nga kaya ti bagik. Ay, wrong timing ka man. No kaano nga dapapanak, saka kundi pa doktor. Sige, tay dagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak numalpas ti check up mo. Ta ipalugan kan tulangan ije paradaan. Oh, at iti allowance mo ije pagadalan nyo anak ko. Agyaman nak tatang. Inkaya ban di adi mo, ta itulod kayon anak ko. Wen tatang, mabit lang nga ron. Siya kung timang itulod ka dakwada, tapno makainan na kamot, Amado. Siya kon bakit? Tama banog kang agbanehaw. Isungarod nga insuro na kaagmaneho, tapno matulungan ka amang itulod ka dagiti ubing. Basta siya kon, sana balay, tapos idaglaang ti pagadalan da. Agyaman nakmanan iti kinasingpot mo kada kami nga agiin na Amado Agyaman nak tadimtang kay ti biyag mi. Jak pulos pagbabaw yan ti panakiasawak kan ka. Pakaragsakak paikit di dayta. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasangbayo iti biyag ko. Nagbalinak anaragsak ga po kada kayaw. Aywan, makilugan nakman nga rod ta idagas nak ijay ayandaman ng Fatima. Nabayag ajak na kita.
Inak, kumusta ang tikabsat ko? Sino data? Siyak day to'y manang. Apay, di nak makita? Ay na, aning, imbag man tayo may ka. Ayawanan dya kon makakita ading ko. Ha? Apay manang. Nakarong amin ang ti sakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita. Gapoy ti sakit ko. Anya? Kat, nagpa-doktor kan? Agag-agas ka? Nagpa-doktorak ide. Inikanda iti agas ngam. Nabayagan nga insardang ko tawan mat kwarta kon. Apay, ayan nila kay Muhay. Nabayagan nga saan nga nagawawid. Jaka mo no ayan natantan. Saanan nga nagawawid manipod na bulsakak. Anya? Mala, rubatan ka manang. Tamapantay iti doktor. Hanan. Urayak latan ti papatay ko. Ay, sana mabalin. Basta, ipadoktor ka. Oh, dagiti agas mo manang. Tumaram amin dagito, iwan. Di mo liwayan ti agtumar. Tapno umatid dagpay ti biyag mo. Mababain ako na yan kanyam. Pakawanan na ko ma. Ni, anyat ikidawam iti pamakawan. Pakawanan na kata nagbalinak nga agom nga kabsat. Inagumak jehaan ko nga kukuwakat ni. Kasto'y matandi ng pambanagak. Ala, lipate mong day manang. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay. Taawan ka duwam ditoy. Mabay na kaya asawam. Kabaalak matriti nga asikasuan ti bagi. Kan saan nga balita dadang ijay kakasinsin kan kakaanakan tayo ito'y nga karo ba? Pasaray umaydak matriti tultulungan ito'y Ala nga rod, ngam na talaga adimon ka ba ulan ti bagim. Umay kan to alaan. Tayawid kan ijay balay mi manang. Ay na. Agyaman na kita kinaimbag mo nga kabsat, aning. Iso nga napintas, ti biyag mo tatanta. Nagmayat, ti pa nagpuspusom. Baldaw lakay. Apay no itagtan ti tawid dagiti anak ta. Tapno adamot pagbiyagan da. Masyanak ngamin kadakwada. Tamanipod nagpamilyada ke marigrigatan damutin nga sa politika nanda. Ket basol da. Apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan mo't gayam namnamaen da pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon dati daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabahon. Kabawilak at trabahuan. Nga urawan kadwa. Ti kayat ko asawan, pagtitinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapagbibingayan tayo mati maapay. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datate rumbeng amang sukay ka lagi jay. No saan da kumanakas asawa, di kadwata kumapay laida dito'y balay. Ay, hanyan, tikas ta nga ugalim. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tay tikas ta pa nagsasaumay. Aging gayta, saan nakasigurado? No putot ko dagi jay no saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta manan tibagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung tibagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamay. Anyat amok ngay. Karuprupam to pa dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pay lang tibagamay. Nagala sa panagpampanunaw. Nariga tagtaltalek susi. Basta dakkel di pamatik. Anasalisyanak ide, ije na tayon akong pare. Ayagtal na ka, tilalawlawatam. Manon adi ka dati napalabas, ngam di mo pa'y lamapuna si ti panunot mo day nga atap mo.
Agat atap kalat ta iti angin nga uray laklakayang kan. Ne, apay akasta tila nga yung nga imay dito'y balay, nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay Jebalay. Apay, nagapa kayo manan kini tatang aya. Ay, makapasuron di amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag tina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasano? Kanayon na nga isider ti kadat lalaki kano di ka bubingan mi pailan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan kano no saan na kayo aputot nga agkabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay kan bakit kayon? Ngamday tapay lang ti bagbaga na kada kayo. Huwag nga roda. Iso masursurunak. Nga mawan kinapuno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang. Di kay madanagan. Tanairwam kamin kini tatang. Manipod ubing kami. Kastan timang mangagmi kini Jimmy akabsat ko. Ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat no nagagat di amayaw. Ngam no sumraw ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na, nanang. Panunutin nyo latan, apasat ti panaglakay na ti kasyeng aramidan na. Isubli kong te binulog ko ida bagasyaw manang Risa. Apay, adan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Ingatang ko tayo naglakwak iti mais amulam eh. Ala nga rod, apag iso. Maibibos matantay bagas mi ading ko. Ay, nagriga lakit ti kastabiyag tayo manang. Awan mo ngayon pagmulaan iti natangkin prutas. Tapno adda kumamot maila ko. Nagbasay ti mulmulaan mi alote da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngum awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na diti lugar tayo. Awan kanot sukayendan no ipaabang da. Ay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula tayo dyan. Ay na, amumot ng tugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita di daga. Baybayan talagtan. Narigat akong kontraan ni tatang. Api nga taakas di ta amata manang. Kaslawan pa kibiyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutan na. Panunutan talatan, apasat ti panaglakay na ti kasdi nga ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabanlog mo ti agarado. Kahit kabalampay. Ibagam no dimon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak taken di asawa ni Manang na. Ay saan? Aging gat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublat jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damod tapno madanda iti sanikwa. Baldaw. Gapo iti kinagagat ko, isaw anagatang ko nagidaraga. Saan ko at tinawid nagijay gadag iti dadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. Panaggagat ako na Tatinultulungan kamot ida nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, susi. At ado nga amang tirigat ko. Isuan na danday di kasi kalawa tidaga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaan nga alaan titawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, o sigurado aputot ko ida. Kahit aking putot ko makadakwada, no sana si ka? Mangrugi ka man ako nakaon. Kadyay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak. Kanayon nakabartikan. Tagayam at sa bali plano na. Plano yu adwa. Tano na bartig akon. Gundawayan yu matan tagaramid iti saan ang maiparbang. Nagrugit na talaga ti panunot mo, alaklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didi ka pailaan. Mapakawan kamot kat no aklo ng tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagita nga ipababasol mo kanya. Adda,
Mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi dyan nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwa pay laputot mo idakat imala dalawunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Didak kalamatam. Kantilog pap nga gung mau. Ni, uyawan nak sa amat susi. Saan kang uyuyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang ardag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Kanday taugalem, inananusan ka. Nagbalay na kanapod nung asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dyan lapayag da. Nagdadakkel. Kit nagdakkel ti lapayag da iti kumpare. Iso tim malaandasan na siyak. Diyak mukhang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy, lakay. Ninanang matyaglot-luto di kusina. Uy, tapi manaw manin ni Jabalay. Apay, nagapadamanan ka ni Tatang. Suman na o kanuman ni Tatang, iso pinanawan na. Apay mga minakas di ni Tatang mo. Tilay sidsidir na kaninanang. Kanasing pa mo ni Nanang. Jackpot siya na maaramid na timang lipot ka ni Tatang. Uy, ngarod Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kasjayan ti style na. Pudno nagagayt. Kanun saan anabisyo. Di na pa'y kabkabilan din namin. Ngamdyang iwat nga tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni Nanang Imbak-bakit na ti pa nagkonkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Ungarod Iso nga adayo tirik namin gini Tatang. Naunga ti ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Pasitla kang malimigin ni Manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik nga. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talagakit di nga agom dayjay nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga. Pati anak na. Imutan na. Gapo iti kinakamrod na. Ay, jak amoy ti dayja abayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan asukayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi kapigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pay nga rudan. Kunak nga rod nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tadama lat tamabati para kada kami ngam di na matkayat. Wen nga rod manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayan da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, diyak ka mo nga rod no kasano ti pamaya ka mang kumbinserita sa wakading ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay, naimbaga kamin dagitan. Ngamawan latta. Natangkan latta ti pangedang nakabagays. Jimmy, ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay ama na. Yung kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Jay kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron manang. Kahit ko Kit no arapahap ko ti maka-abroad. Yung kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagak tokin nila kay ko. Taagkuyog kay itong agaplay. Dede. Ay sos. Lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Kanya nasapa. Naladaw pa din Di nakmairining. Kunak ariingin na kamasaba. Nasipngot pailaan. Masapo lang marugya akong tagmula. Tap numalpas ko dyan mulmula. Kumangang kapay Inton aldaw ton. Sayang ti oras. Sige, baba na kon. Nasakit man ang tityan ko
Apay mo na ito'y atyan mo agkarasakay. Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo namin dahi tapan na nga niti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko, barang makatsambata iti nangina presyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram na nagkutungkan. Apay numanangdan kalangan iti kaduam agtrabaho di talon. Dahil saan? Sayang ti itang dan. Itulin talangan ah. Manangdan ka itag trabaho. Kalpasan na. Sinsinan to mo ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan, tanay nakapsutak mo tin ngagtrabaho. Nalakaak mo tin na mabanog. Kabalak mo kindi. Nga oray siya ngagtrabaho. Nalakalang na ita. Hello Jimmy, kumusta ka dita abroad? Masaya at lahat na bakit? Naging Christmas ng disuldomi kindi bayaw. Ay kastaya! Wow! Kanasayat nga ron, ano kasta? Agpawitak man ng mabigat bakit? Ingkanto gumatangan iti materialis. Ta, agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsaya atin lakay. Kamaudyanan na. Makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka dagiti dadakkel ko, Jimmy? Kung bakit? Ikararag taan na salon at takanayon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wen lakay. Kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan ako unay para kada kayo anak ko. Ti amok nga rod kat agnanayon ti kinamarigrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti idudur as ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wen ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw. Agtalinaad kumalat ta ti kinapakumbabayo anak ko Di ka ito kumagbalbalew. Saan to ang mapasamak dayta, nanang? Rombeng lang agyaman da kanya. Nagijay nga anak mo susi. Tapay manan. Andayain tulong mo kadakwada. Iso adim mo ras ti panagbiagda. No saan aga po kanya? Saan da ngagpursiging ngagtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Nakaabroad da nga ta. No addadalaang dito nga aggamgamulo iti daga. Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanya. Siyak tinang pwersa kadakwada. Tapno agpursigi da ngagpabaknang. Kahit anyat planom iti sanikwata ngay. Kaano ngay nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabala na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Na, apay ngay pabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damot tang, kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na, tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan, nga may sumulat ta ti ugalan. Agturay mo lat ta ti kinaagom mo. Apay ayakas ta ka. Ketbak nang dangaroden. Tulong damutin akadataan nagandak da. Iso abayadan da, titawidon da aldaga kadata. Nalakalang, ti panangilakok ititawid yo anak ko. Uray, i-half the price kon, tawam mo't sabsabalay. Pasensya kayo no pabayadak titawidan nyo. Sana balay, tanapintasin ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kanadapay lugan yaw. Adrapay ka no nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray sak tatang. At damot nagatang ko adaga. Ngamsan unay analawa. Imbes asabalit ti paggatangan niyo. Da kami laen tatulong yumutang ka na kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay may. Tanay, di pa'y maripiran.
Sige tata, agpagatang tayon to iti materyales, tay patarimaan yun ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Umintas mo't lagan ti balay may. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa iti itadyo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y dayta, tatang. Nasayaat nga rod, no kasta. Kahit itid mo nga rodan at tidagatawid da, tabi nayadan dan samot tanday jay. Yak amo ano bayad da day jay, wano intad dalaan. Tanya kumangay, siningir mo nga rodida, di bayad da day jayan. Di da mo lamasang agamulun di daga. Iso ahabang si bibiyaga. Siyak pa'y latimang gamulo ka dagi jay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Sanda nga rod ang masango. Sayang numabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan tayo ti maimulay jay. Baknang damo ilangan. Sandan ang pakan tagtrabaho iti daga. Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maamo ti mabagbagaan. Padalusak tintero adaga tatamulak itinateng. Anya, mula amamin. Naglawa. Kabalam nga raw. Wen, manang danak iti uray may sa wano dua katulungak. O sarag ti kwarta nga intag dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Kit nagkurang da jay, kumuta nga. Di ka lamabutang agutang-utang. Sana bali ata mabayadan mo. Kadwag tagmula, tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tan Jimmy nulaan mi tatang, nanang. Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta jamayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakayan na diagbalbalew. Ay na, nagpinsamot ang titudo bakal. Kasano na ito yun nga Anya nga ron nga kada bagyo na. Ay na, awanin dagiti mulak. Nadadahil dami na Kasano nga jay puuna. Sapay dakil ti utang ko. Makamu ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi. Ano taramidan ta? Ingkatungkalan, nagijay mulam. Atlusan na madadahal. Sagay sa matungkalan. Nagkunangamin kang agmula kay tikas jekado. Problemam daytan. Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak matan ti kwarta. Awan pa'y nga rod. Nabangkrap mat jamulak. Ta dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kau no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysayat lang nga idarum kan. Ay kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awan ba nga ron pagbayad kumare? O di na dumaadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti ambok a solusyon day ta, paray. Yeah. Talaga ka di adikan malapdan danay. Mga sawa ka na talaga. Ubing ka pa'y mo't ititawon mo at renta. Ngumapay ay ang aganat ka mga sawa anak ko. Lumakaya ko niti kas tatawin ko nanang. Kahit kumutun ti madan iti bugod ko a pamilya. Di kagsangit ananang. Mabalin mo pa'y nga ibabawi tinatulag na kasaryukin ni Emma. Agbabawi ka nanak ko. Apay adiyo kahit ang mga sawak nanang.
Apay, di ko kaya timadanda po ka oh. Kayat ko ngam saan pa'y ko mga ita. Sa anak pa'y anak kasagana, anak ko. Di kay madanagan. Tanasimpet, di agbalin amanugang yo. Uho, nga ta. Ang mga no agin sisingpot lang. Kan may sa istambay mag. Awan trabaho na. Jay kumangamin padam a professional at inaramaw. Anyamot day jay ngay. Online selling, ti trabaho na nanang. Awan latamok dita. Kampay idilaang mata. Tapno ako na nga dapag sapulan na. Ngam kinapudno nagayam. Kat nagbasit ti maganganan siya na ijay. Nanang, Ay, uray di ka kumamangas asawa, anak ko. Awan ka dwa kun ano mga asawa kan. di kay ka di madanagan. Ta saan da kayo apanawan dito'y balay? Promise, anak ko. Dito'y kayo nga agnaed, it agbalin nga asawa. Uy, nana. Promise. No kasta, ijayan balay ti pagyananta, Danay? Apay, di mo kaya dito balay? Di ta kumapay panawan ni nanang. Taka simut Emma. Nagpakpakaasing amin at di ta panawan. Iso nga ijay pa'y balay ti pagnaedan ta. Wan ano iso? Sika ti matungpal ta si kamot ti lalaki. No siya kakepas pasurtak langgang ka. Agyaman ak Emma. Saan ka narigat akasarsarita? Wan Danay, talaga akas ta tagasawa. Masapol nga agkasundo ta. Tapno maiwasan ta tagapa. Wan Emma. Katagyaman ak. Taman nakaawat ka nga asawa. Nay, agluluto kay magayaman nanang. Wan, tanagladaw kagayam nga gririing. Imbis nga ilutwam iti kanan na di anak ko. Saan mo? Ay, sorry nanang. Ngam, nasapa pa'y magkidi Anya anasapa. Lumawagan ni. Mabiit ti oras itan. Mala, aglisi ka dito. Taidadangak iti pagdigos di anak ko. Tapno saan amaladaw ng trabaho. Ay, siya ko nanang. Ay saanin? Siya akong tamangan no isuntukit dit isidsidir mo no kwa. Mala, ingka ituloy ti maturong. Ta siya ti mga sikaso iti anak ko, Emma. Saan ako na makaturong nanang? Aglabak lang arudan, Jay kawas mo lang tilabaam. Talabaak to jay kawas ming agina. Agwalisak pa nga rod na nanang. Ay saanin? Siyakton ti agwalis no madamdama. Ingka kidi agtugaw ijay salas. Agbuya ka iti TV. Agsikawil ka. Amangan no kayat mo pa nga itimplaan ka iti gatas. Wano ka pen. Tapno ma-enjoy mo ti agbuya iti TV. Kayat mo, Ha? Ay, ni? Saan mo to na nanang? Ato yan ti kape, manak ko. Intimplaan kan. Kan inggawan kan iti kanum. Wan? Ay na. Baybayaan nyo na ni Emma ti mga ramid kadagita nanang. Agina na kayo kitday. Baybay anak ka nila ang anak ko. Pagrebengag, kan pakaragsakak ti mang serbikan ka nga anak ko. Bayam ajay asawam ti aginana. Tamadlaw mo't asaan ana iruwam iti trabaho. Nairuwam ni Emma iti trabaho. Nagagut day nanang. Basta di naklapdan ang mga sikasukan ka anak ko. Wan, pakaragsakak day to ingar aramida. Nay, an-anwam day talupot, Emma. Punasa man nagayaytawan nanang. Tanay nakataptapok mo tan. Ay saan? Di mo pa kibiyangan dagijay. Sakton timang punas ka dagijay. Anyalangan nga taramidang dito balay nanang. Paritandak mga gumura dito Kasano nga matulungan kayaw? Ultimo agwalis, di yung makaya nga agwalisak. Kanuragin naw, di da mapaginawan. Ingka ki di maturog. No di ka makaturog. Ingka agsikawil nga agbuya iti TV. Bayam asyak ti mga sikaso ijay anak ko. Ta nakairuamak ti kasta. Ay ka, uwang nga roda. Makamu kayo nanang.
Uray ka sa nutayat kong agtrabaho, di da mapagtrabahuan. Agungat kay mo. Ay talagang agungutak, nagpilit kang agtrabaho, Emma. Basta agtugaw ka laang. Alaom di dakkel apayabyab, taag payabyab kang agtugaw. Ag senyorita ka laang dito'y balay, Emma. Nay, payasan mo akadwa di asawam. Nagawid dito'y balay ngay anak ko. Wala ta, adda trabaho na. Awang marami di jay balay. Makaburing mo tagsiksik kawil lang ni jay. Makabanog mo tagsik kawil lukwa. Anya, apay, magsiksik kawin lang, tararami na mi di balay nakatungangam. Di ka tumulong iti trabaho jay. Kat, saan mo takayat siya balayan yung agtrabaho ak tatang? Ultima ginaw, di na ipatrabaho kanyak. Kunana mga agsikawilak kanu lang, iji salas nga agbuya iti TV. Wano agsilpon kas jay. Anya, oh, imposible mo dahi na. Ay, naposible, tatang. Kaya na siguro siya balayan nyo Iswa di nakpagtrabahuan. Naimpusuan mo lang at atikas tiyang aramidin na. Amangan mo no, tis-tistingan na ka lang. Apay kumatistingan na, pailang kasawa na kung dyan na. Amom lang nga ay naima. Uri kas dyan ti bagbagan ni abalayan kin ka. Agdisnodo ka latang agtrabaho. Tumulong kay ti trabaho ijay. Takababay, nagtugtugaw ka lang ijay. Di nangarog ka nga agtrabaho, akmat. Iliblibas kundo, petagwalis no na duma. Kaya nang ngamin dya balayan nyo, tatang. Manmanutikas dya katugangan. Lab na ti manugang na tapagsiksik kawilan na lang. Nay, Mari Paula. Si kamang magtagwalwalis dito parangan yon. Kalkalpas mo sa naglabay tay. Day, si kamot gayam Marigarda. Ay, man, tani. Awan mo't katulungak ang mga ramig kadagita. Anya, apay di manugang mo ngay, di nakatulungan. Awan am muna day di trabaho. Agbuya iti TV kan ag cellphone laang ti trabaho na dito. Na, apay ngay. Sadot ay di manugang mo kumare. Ay, perme. Super sadot. Iso siguron ti kasadutan kadagiti amin asadot. Ay, oo na yan. Kasi mga rod ni Dani nga anak mo no nakatumpong iti sadot nga asawa. Wan nga rod mare. Iso asya kun ti mga aramid iti responsibilidad ko mati asawa na kunkwana. Kat no trabaho kamin mare. Agluto, aginaw, agdalos kan aglaba. Ay, madi ati kasta. Bagam aji manugang mo. Ay na, no adda panunot na. Oray saan abagaan. Agdisnudo at tumulong. Ngam saan mat, boy-boyaan naklaang agtrab-trabaho. Anya? Kas ita, aday jay salas ng agboy-boy iti TV. Uray in kasiripon mare. Nakasikawil ijay. Nakarelax. Senyorita dito'y balay daya babae sika. Ay, no siyak takin manugang kunkwana saan ngagbalin ti kasta. Baybay aklatan. Nasing petak ngamin akatugangan. Iso ajak apaan di manugang ko. Nga uray nakasadsadot. Ipagpagapok ijay anak ko, kumare. Dani anak ko, umay kamanganan. Ayan ti masidananan. Ay na nagpaksiwak iti karpa ken bunog. Insursurda nga inlako itay dagita. Apaw, nag-imasay. Kahit ayan ngay dyan manugang nyo. Umay tulatan numabisin. Nabsog pa'y siguro dayjay. Tanagado ti kinan na itay amais ken suman. Nagluto ak ngamin iti suman itay. Ket ado ti kinan na. Kastaya, aywan nanang. Apay nga adiyo pagtrabahon ni Emma dito'y balay. Baybayaan nyo nga agtrabaho. Tapno matulungan na kayo. Ay na, jak kayat ti agsao, Dani. Taamangan numasair ti riknam. Ngam nadlaw ko ngamin, asaan an nairwam iti trabaho di asawam. Kaslasinsinan amin at trabaho na. Iso asyaklatan ti mga ramid kadagita. Ken nadlaw ko, talaga nga dasadsadot na anak ko. Ha,
Mangan takit din. Mangan tulak tangge asawam numabisin. Nagswildo kan, danay. Naibusan ti karga ti Rafe. On bakit? Mabait lang. Mabit lang, Dane. Siyak ti pang tidam iti sweldo manak ko. Ha? Yag mo dayta. Amo, mema. Siyak ti mga arame di ti pagrubungam kas asawa. Siyak ti mga asikaso kini Dane. Siyak amin. Ultimo brief na. Siyak ti mang lablaba. Iso asyak nga ro ti adaan karbungan amang igem. Wano pang tidan na iti sweldo na. Nanang, agudwa kayo lang kini Ima iti suldok. Ay saan? Siyak laang ti pangirimitam iti sweldom, Dani. No asino tagrigrig at ang mga asikaso ka, iso ti pangtadam iti sweldom. Ha? Siyak to, tagpalingkay, taamok dagitigat-gata nga kanak ko. Tano ni Emma, ang mga nudi na maibudget ang naimbag ti kwarta. Madlaw ngamin, agastadura. Ha? Kentap no ibagakan ka, anya, Emma. Idi baro pa ito'y anak ko. Talaga asyak ti para igam iti sweldo na. Iso apang nga asim, tadi mo pilitan ni Dani amang tad iti kwartakan ka. Ha? Apay nga yakas dyan mo tanti bagbagan ni nanang, danay. Ala, paspasensya am nat ako man ni Nanang. Di mo ko matutupan. Tapnusan kayong agapa. Habang bumaybayag ta dito iniinot mo ta na makitkitak. Wano mamamwak tagpay nga ugali ni nanang mo. Plastik mo gaya. Ingrata pa'y. Ha? Kundi ati pa kanyak no kasi ngagtrabaho ak dito balay. Gaya man da sa balay plano na. Katsi kamat. Apay nga intid mo amin nga swildom kang kuana. Ala. Sana bale. Ano sumarunong agsuldo akmanan. Bingayag to na sigod ti sweldo. Tapag bingayan nun to. Sakit di ko matinumero una pang tadamit iswildo ma. Tasyak ti asawam. Apay ngayon makisingsingit mo di inam. Ala, bayam takasaritak to ni Nanang Emma. Apay akasta ka itanda ni. Saan ka mo't asigod akasta Awan mo't apolos reklamom, nuitad mo kanyak iditi sweldom. Nanang, Apay, sugsugsugan na ka di asawam. Manipod ng asawa ka, kasta ka mo't tan. Nanang, sa bali idi baruak sa bali itan. Adan asawak. Iso arumbang la ati asawak ti mangigam iti swildok. Apay, iso ayati mga aramid iti pagrebengan na kas asawam. Saan mo ta? Siyak amin ti agluto. Aginaw, mangisagana iti kanam. Pagdigos mo, pagsukatam kanamin nun. Iso asyak nga rod ati rumbang apang tidam iti sweldo manak ko. Nanang, Papanawam lang ti asawam do kasta ti ugali na. Reribok lang day ta babae iti relasyon ta nga agina. baga may di asawam. Talumasin kayo lang iti pagnadan anak ko. Narigat ti kasta. Ada makibibang ka na kayong agasawa. Nagmadingar ti ugali tayo dyan nga balayan nyo. Iso magayam nga pili na trabahuan dagiti trabaho kay Jay. Agpakitang gilas gayam kanila kay ikaw. Tapno iso ti pangtadan ni Dani iti swildo na. Aha, bolok nga style. Padasim lang tangay singasing kinidani timbagak. Masaya-saya at nulumasin kayo niti pagladan. Tapno marami dyo ti kakayat yaw. Narigat no at nakabalayo aman nakibiyang anak ko. Talaga gayam anapatpatag day ta nga asawam ngam siya nga inam. Agasam day ta. Panawan nakpay gayam man gapoy ti day ta babae. Nasaya at nulumasin kami. Tapno ang mumi, ti addaken awan kada kami nanang. Kasano ak nga rodan no panawan dakon. Di kay madanagan, taykan kayo iti pangrugyan nyo. Ag business kayo. Makamu kayo na niya business ti kayo arugyan. Tapno adda pangalaan nyo iti pagbiagyo. Anya, Hindi kay madanagan. Ta, kanayo nagtutimang sarong karkada kayo diti balay. sige nga rod Mano ay atitid mo apagpuunak. Nayunam nga rod tama nga no agkurang. Una nang. Anyat plano yung business aya. Kwa,
Uray sari-sari isturlatan Ken aglako ak iti agdudumaan ateng. Prutas ken ikan kas kada karne. Mayat dito'y sangot ti balay, tadaalan dito'y. Ken ado ti lumabas. Ado lakit di ti gumatan. Sige, matungpal ti kayat yaw, nanang. Hay, nagpintas kan, Paula? Ha? Ay sus! Apay apaw lakon ko ng batlatan kanyak si Kaprimo. Woy, tanabayagan nga agayatakin ka, Paula. Ha? Agtal na ka man. Di nakpaglulukwan si Kaprimo. Saan man? Inlimod ko ti panagayat ko rin ka, Paula. Agtal na ka man. Labas-labasan nakla idi. Di naktupay pampansinan idi. Sa itataaddan istor ko apag tagilak ko. Saka kuntiarong kanyak. Dahito'y samat istor ko ti almanang, Primo. Ay, saan mo ta? Nagalas mo ti pagkit-kita ang kanya akong, Paula. Basta, agayatakin ka. Sapay ko nga, tadatipan na ka ikarik di tapusom. Please, love me too, Paula. Danay, nadamag maun. Tay, Di maipapan ka ni nanang kan ni Primo kalugaran niyo. ha? Apay ni Primo, Emma? Agar-aram sa kano ka ni nanang. Katkasla ko na nga inaklon kano ni nanang kagab-kabalaydan. Anya? Kat isoda kano tagbambantay di istor ni nanang. Anya? Ni. Kasano ko maanapasamak, tikasta? Posible. Kasla jackpot siya natutupan ni Primo ni nanang. Ingkanto damagan anog pa iso. Tapno mapanagnagam tagwarwara sa damag. Baybay andak iti kayat ko nga aramidan, Dani. Kasapulak ti kadkadwa, tapinanawan dak nga rudon. Iso nga inaklon ko ni Primo. Nanang, sigurado kayo nga ayatan na kayo ni Primo. Wan, inaram na nga rod no di nakayayatan. Ala, makamu kayo nga rod, nanang. Gamsapay ko ma, tag na nayon ti kinaragsak yo. Sapay ko ma, tadin tagbalbaliw ni Primo. Nasingpet ko mga rod akanayon kada kayo, nanang. Dahito lang ti kita ti store mo itangal daw, Paula. Una, tabasit mo ti customer ita. Sapay ka sa pulak ti kwarta, Paula. Kunak no agdama itid mo kanya. Ha? Apay no, inka dumawat ijanak mo. Awan pa'y mo't anak da. Iso asigurado nga da kwartada. Sige nga rod. Mano ayat ti kasapulan, Primo. 5,000. Nga awan, uray 2,000 mo isaw. Kalayunin yun ti dumawat iti kwarta, nanang. At datintad ko apagbiyagan nyo. Apay, pangipipanan nyo iti birok ti istoryo. Manumot la ti birok na ngay anak ko. Basit. Umanay no saan kayo anangalay ti sabali apakanan nyo. Ha? Imbes sa makatulong ko man ni Primo kada kayo. Saan? Tanainayon mo't apakanan nyo. Isun sa amatan ti papapanan ti daw-dawatan nyo akwartan, hanang. Ay saan mo't Lading itag, ngam awan maitad ko. Nagbalin ka nga minon nga imot. Manipod ng asawa ka. Imutak no imutak, ngam pasensya kayo. Nodda maitad ko, pagyamanan nyo. Ngam no awan, pasensya kayo, nanang. Anya? No kasta? Saan ka nakadawat iti kwarta? Saan? Tawan ka no kwartada. Nagartista ka kuma. Imbagam apagpa-check up mo. Imbagam kuma amasakit ka. Saanan? Mabain akon nga agkarasubli ijay balay da Primo. No kastamot lang. Agsinatan. Ha? Awan magayam maisuportam kanyak. Di agsinatan. Anya pilaga pong agdinatangay. Ay, talaga arumwaran ti kinapod no Primo. Akwarta laang ti kinayat mo kanya. No may karimlakid di masuportara maamin ang kasapulak. Sige. Saan ka sinaan, Paula? Sinaanak no sinaanak, Primo. Naumaak matankan ka. Tunggalag sao ka, kwarta, kwarta, kwarta. Apay, anyat pagkunkunam kanyak, agubog iti kwarta. Ega, agsinatan nga rodo na. Wan, sa anak ang mabutang.
Pumanaw ka nga rudan. Kat ibatim dagiti ginatgatang ko at chinilas, pantalon kan t-shirt mo. Kan uray ta kalugong mo, ibatim. Uray kukwamon tabrip mo. Ala, agawid kan.